banita Claude Rwaganje, nkaba ndi nyoboye Prosperity Maine, n'umushinga cyangwa se n'organisation twatangiye hashize imyaka 16, ikorera muri site ya Portland cyangwa se ko tuhita muri Portland area ni muri Lewiston. So hashize imyaka 5 rero naragiye muri City Council ya Westbrook, nkaba ndi mu City Council at large muri Westbrook, Maine. So yubatse mukorera ha ndumwana umunyagihugu, so buraruko nawe kwivuga. Ariko umuntu amenya ati Rwaganje Jean Claude amamuko yiwe cyangwa aho yaciye atabonye bwa mbere n'umurira gute kumurira. Ndi umunyamurenge, navukiye i Murenge aho bita mu Magunda, nakuriye muri area y'Umurenge hariho mu Bijombo, niho nigiye amashuri yibanze, njya muri universite i Lubumbashi umwaka umwe, habaho amasakre mpayo, njya i Bukavu naho ni ahubwo hari muri 1994 intambara zibaye zo mu Rwanda cyangwa se jenoside ibaye mu Rwanda. Abajenosidere barambuka tubahubije guhunga, tuhungira mu Rwanda kuva muri 96 cyangwa 1996 pitanza muri Amerika, mba rero mpagize imyaka 28. Yes. Rwaganje umuntu yumvise mwaciye kuja kufatiye umuhanuzi muri Westbrook, ni mwabajemo canke cyatumye mubatirikaje kuserukira abandi? That's a good question. Icyo ni kibazo cyiza cyane. Sintekereza ko ari ibintu zaje gutya gusa. Njyewe mbirebera kuva nkiri mu Murenge. Papa witabye Imana hashize imyaka irenga 10. Yari umushefu wa groupement, umushefu wa localité ahantu bita mu Kanono, hari iwacu tuvuka cyangwa se twatuye. Abari unigisha kuja mu bintu bijanye n'ubuyobozi. Igihe we ataba hari yarantuma nkaja kumuserukira kuri groupement ya Bijombo, nkaparticipe mu manama. Rero bituma ngenda develope ibintu bya leadership. Ngeze aho nize nk'imyaka 2 muri universite ya Butare mu Rwanda, nabaye umwe mu banyeshuri b'abayobozi. Ndaza ngeze hano adutangira ishirahamwe twita Mahoro Peace Association, yatangiriye hano iwacu muri Maine, and umwe mu membre fondateur baryo. Umva nito twayitangiye ari igitekerezo cyo kugira ngo duhuze abanyamurenge bari muri diaspora, ndetse bafashi wacu. Muri icyo gihe rero nanayiyoboye mu gihe cy'imyaka hafi 10, nza kubivamo abandi barabifata. Hagati aho rero maze kugera hano nyuma y'iryo shirahamwe ryatumye twegerana n'inzego zindi za leta, bituma dutangira rero ibitekerezo byo kuvugira abandi. N'iri shirahamwe nanatangiye rya Prosperity Maine, bituma ariyo amaorganisation y'ama social services, amasosiyete sociale, bituma rero dukomeza tuganira cyangwa se twegerana n'abandi bayobozi, ariko tugasanga ati dufite connection cyangwa se aho duhurira n'ubuyobozi. Urebye amateka yose abantu bose babimukira, iyo wumvishe ngo dufite Chinatown, ngo dufite New England, ngo dufite aba Irish, ngo dufite abangabo, bose bavuye iwabo arabimukira. Bageze hano icyatumye baba integre muri sosiyete
nuko bagiye mu butegetsi bw'ibanze. Hakaba rero umusore muzi cyane hano muri Portland, umusirikanso nawe umujanama muri Portland witwa Payasali. Niwe watugiriye inama yo kuvuga ngo reka tuje mu nzego z'igihugu zibanze, tumenye ibikorwa biberamo, tumenye uko tuvuganira abantu abimukira. Muzi ko ari benshi baza hano bakeneye amazu, abana babo bakeneye kuja mu mashuri n'ibindi. Bitangira rero kugira ngo reka tureberere uko twafasha bene wacu baba baje badusanga uburyo tubavuganira mu nzego za leta. Ubwo nibwo natangiye rero kuja muri city council, nditoza, mbona barantoye. Twiyamamaje turi abantu batatu, hari undi munyafrika umwe n'undi w'umuzungu. Tumba abantu batatu twari turi crowded, ariko by'amahirwe barantora, tangira kuyobora mu nzego za council muri Westbrook. Waduha urugendo mubitangura kuja ivyo mwakoze ko miteguye? Ico ni ikibazo cyiza cyane. Inza mvuga ngo ninabivamo nzafasha abandi urwo rugendo. Nako nabitangiye, hari n'abandi bampamagara bari mu yandi ma state bakavuga ati mbe ni gute twabigenza. Mu by'ukuri urwo rugenzi ntabwo rworoshe ku muntu utaruzi. Niko gufungura company ukayishakira ubufasha. Naratangiye ndagenda nkora website. Nako nsubiye inyuma mbere yuko nagera kuri website, mbere yo kugira ngo wiyamamaze unatorwe n'abaturage, ugomba kuba ufite intego ushaka kubagezaho. Ni ikihe kibazo ushaka gukemura, niko ushaka kugezaho abaturage. Kandi mwibuke yuko atari abaturage babimukira gusa, ni n'abaturage b'abanyamerika ugomba guserukira, kuko ntibotorwa nk'umwimukira, umuyobozi wabimukira gusa. Ico gihe rero mu magoals yanje cyangwa se mu nshingano, mu ntego nari mfite, imwe kwaro kugira ngo dufashe abantu mu bintu by'amazu, kandi atarabimukira gusa n'abandi basanzwe. Icya kabiri ni ukuvuganira ibintu by'amashuri muri education. Icya gatatu ni ukuvugira abana bandi bantu badashobora kwivugira. So urumva rero ugiye muri claudeforcitycouncil.com urashobora kubona iyo site ifite imigabo n'imigambi nari mfite nabwiraga abaturage vuga ngo banumve. Ikindi kintu cyari kiriho ni uko ugomba kugaragaza ibyo wakoze. Nosema kugiye kwiyamamaza ngo uyobora abantu, ariko ugomba no kuvuga icyo wakoze kugira ngo n'abandi bantu bamenye uriwe bagutora. Icya gatatu nuko muri bano bantu bari babayobozi bari basanzwe muri zo nzego, hagira abantu bamwe bashobora gukora ikintu bita ngo ni endorsement, kugushigikira. Icyo nicyo kintu nkunze kubwira abantu babiyamamaza cyane cyangwa basanka kuja muri nzego. Iyo udafite abantu bene gihugu bari mu buyobozi bagushigikira, bagusupportinga, bakakwindosinga, ntabwo bene gihugu bakumenya, kuko wowe umenyekanishwa n'abano bandi. Ngo rero hari abantu negereye mu nzego abakoreye muri state Westbrook, ndababwira igitekerezo nako batangiye no kundekrite kugira ngo nje kuba mu bayobozi, bemera kumfasha, ndetse bamwe mugabo twanajana tuja gukomanga ku miryango kugira ngo mu gihe cya kampanye cyo kwiyamamaza. So rero mvuze mu yandi magambo, utegerezwa kumenya imigambi yawe ushaka abaturage, niyo mpamvu nyamukuru wiyamamaza. Icya kabiri ukamenya abantu bashobora kugufasha kugira ngo uraninge. Icya gatatu ukubaka rero inzego, ukagira site kuko n'abandi bantu bagenda bakayireberamo. Icya kane ugakriye komite izagufasha muri kampani. Iyo komite rero ugomba gushiranwa n'abanyiri gihugu, abantu bona bashobora kugufasha muri ibyo bintu. Ikindi rero ni ugukora amasign
cyangwa se ibyapa ugenda ushira ku mihanda na palm card. Sinamenye iryo jambo ariko natangiye kuraninga kampanye bita palm card, naga pamphlet cyangwa se akandu oya nakandu kaba gafiseho izo nyandiko zawe, imigambi yawe, ndetse n'abano bantu bakwindosinze cyangwa se bagufashije bakuri inyuma, nabo bagashiraho kote zawe impamvu bagushigikira. Igihe rero ugenda ukomanga ku miryango bakubaza surindi, dore none nje nakubwira mu magambo abiri kuko ntuba ufite umwanya wo kugira ngo babwire menshi, uba ufite imiryango myinshi ugomba gukomangaho. Ugafata rero ya information ukayibaha, bagasigara bayisoma bakamenya uriwe. Uko rero niko urumva ni kampanye. Ikindi nanibagiwe nuko utegerezwa no kurezinga amafaranga yo kugira ngo ukore ibyo byose. Ayo masign ugomba gushira ku mihanda, ayo mapam card ugomba gukora, ndetse n'ama-adamu muri Facebook ukora kugira ngo uwimenyekanishe. Cyane cyane ikintu nyamukuru ni ukwimenyekanisha kuko abantu bagomba kumenya uburiwe. So uko rero niko byagenze. Ibwo n'urwo rugenzi rero abantu bagomba kumenya, cyane cyane nongere mvuge kumenya imigambi yawe, kumenya icyo uzofasha abaturage, kumenya uko wiyorganiza, kumenya bagushigikira kugira ngo bakumenyekanishe no kugira ngo witoze. None Rwaganje, ubu uri muri mpanuzwajambo ya Maine muri Westbrook, twitegeke hari abanyamerika cyangwa abimukira kuri mwe ku mpano mufise tukuri imbere abandi? Icyo ni igitekerezo, ni ikibazo cyiza cyane. Ni impinduka dukora, kandi impinduka dukora nuko iyo umuntu yiyamamaje, kuko navuze ko imwe mu migambi yanje kwari gufasha abantu ibintu bijanye n'amazu. Murazi ko muri Maine dufite crisis y'amazu. Mu nshingano zanje n'ikintu mvuganira muri site, mvuga yuko tugomba kubaka amazu menshi yo gufasha abantu, sabi mukira gusa nabe n'igihugu barayakeneye. Ubu Westbrook ni imwe mu masite ya mbere muri Maine ifite amaproje menshi hayubaka y'amazu y'abimukira. Rero nabigizemo uruhari, atari uko ari je wabikoze nje nyine, ariko kubera ari ikintu nshigikira nanje ubwanje. Urumva iyo muri kumwe n'abandi mubabwira icyo mwifuza kugeraho nico mwifuza kugezaho abandi bantu bakacumva. Ubu rero icyo kintu mu by'ukuri kiragerwaho. Icya kabiri, nasanze muri Westbrook ntabwo bitabiraga cyane ibibazo by'abimukira nkuko muri state ya Portland babikora. Rero kuba ndi hariya menyekanisha ikibazo kuruta uko bari bakizi, bigenda bifasha n'abano bantu batari babizi kubikora. Ku buryo rero iyo hara ikibazo cy'abimukira nabo bagomba kucitabira bakamenya ngo niki babafashamo. Ibyo rero ni bimwe mu bintu nagiye nkora. Ikindi ni ukumenyekanisha ikibazo cy'iwacu kandi niyo kiri kure yaho dutuye. Nk'ubu njyewe nk'umunyamurenge, igihe iyo tugeze igihe cyo kwibuka bene wacu bapfuye bicwa Ruwozo mu Gatumba mu Burundi, ndagenda nkaja kwa Maine nkamubwira ngo nagire proclamation yo kumenyekanisha iki kibazo. Urumva ikibazo cyacu ni kinini ariko muri site yacu ni ntoya, ariko iyo bakimenyekanishije n'abandi bantu baraho bakamenya icyo kibazo. Nkababwira ati rero njyewe mubona uyu ngundi umwe mukira, ariko aho navuye bafite ibibazo, none ndifuza yuko uyu munsi twawugira umunsi wo kumenyekanisha mu bimukira n'abandi bantu duturanye muri site ya Westbrook, bamenye yuko hari ubwoko bwitwa abanyamurenge bwarenganye bwicwa kandi n'ubu ngubu butarabona ubutabera. Cyo kimwe ni ikibazo cya jenoside yo mu Rwanda, turakimenyekanisha mu nzego z'iwacu n'ahandi hose mugabo, kuko abaturage nibo bakuzanira ibitekerezo nawe ukabigeza mu nzego zindi zisanzwe. So urumva rero uko niko tugenda tubikora. Twiraho nyine muri avyo mwaje mwamuka naho mugeze intererano yayo cyangwa akatuha abandi bantu muri biyaga binini za Burundi, Rwanda n'ibyo washaka muri Kongo. Ico wabwira ni cyahe ku ntumbero y'uko duserukira abandi turondera amahoro kwisi?
ikintu nababwira, ijambo rya mbere, ntako twebwe tuzofasha abandi iyo twavuye tutarifasha aho turi. Ibyo byo ni kuri kugaragara. Rero tubanze twiyubake, twubake imbaraga zacu. Iyo mubona abayahudi hano mu gihugu baje gufasha iwabo, nuko bafite ubushobozi. Icyo kintu n'igihe twubatse asosiyasiyo yacu y'amahoro, niyo ari intego yacu ya mbere, kwiyubaka, tukamenya tukagira imbaraga. None iyo mufite imbaraga mukagira n'amafaranga, imbaraga ntabwo ari kuvuga ngo mube for ngo murwane, mukugira imbaraga n'ubutunzi. Iyo mwatunze muza mwibuka niyo mwavuye mukaja kuhafasha. Icyo kintu rero iyo tugeze hano umuntu asa n'uwirwanaho, ntabwo ari byo bizima, ntabwo ari byo bisabwa, ntabwo ari byo bifasha abantu. Igifasha abantu nuko mubanza kwiyubaka mwese nka community. Mwamara kwiyubaka mukareba mukabona gutekereza iyo mwavuye. Kabo bantu nabakubwiye, ari abayahudi, ari aba Irish, ari New England, abangereza baje hano, ari aba Chinese, ari n'abandi barashika bakiyubaka, ndetse mugabo bakagira n'imihana yabo, ugasanga ngo ni Chinatown, ngo ni muhana waba. Ico gihe rero bagira imbaraga. Igihe cyose basubiye iwabo, n'igihugu barimo kirabashigikira. Ikindi congeyeho, iyo mumaze kugira bene gihugu benshi bashobora gutora, bamaze kuba bene gihugu b'igihugu murimo, ico gihe mugiye muri kuba Congress cyangwa se aba parlementaire b'igihugu cyane mwavuyemo, barabumva yo mabweti dorega dufite ga constituency cyangwa se abaturage babatora mugihe mwamuyamamaza. Ico mubabwiye bakacumva. Urumva rero mu muryango wacu nanje nagize mu ruhari, tuja kwa senateri Colin wa hano, tukaja kwa Pingri mu congresswoman, tukaja kwa King, tukababwira ibibazo biberi wacu bakabyumva, kuko twamaze kurema ishirahamwe, ture mu bumwe hano, turimenyekanisha, baratumenya bari. Icyo kintu kirafasha n'abandi bimukira bava hano, nuko niko babikora. Kubu duha tuvugana, hariho aba Somalia bamaze kuba 4 muri kongre ya Maine. Ubu Congress woman wa state representative Deka ari mu Rwanda, ko aragenda agira amatora amenyekanisha, yagenda kureba aho bamwe baturage biwe batuye niyo bavuye. Iyo wamaze kugera muri zo nzego, na leta irakwizereka gutuma nuko ushobora no kuja kubaserukira n'ahandi hantu hatandukanye. So rero nkavuga ngo kwiyubaka, tugakomera, tukimenyekanisha, tukamenya abo turibo, biradufasha no kujana amakuru ku bandi. Hamagara imisi maze ngaha muri Amerika niyo twavuye kumenya ikintu kirekire, amahoro katinda kuboneka. Amahoro hano cange woyo twavuye. Ico ni ikibazo mugani w'abangireza bazavuga ngo kiri above my pay grade. Ni ikibazo kigoye cyane no kumvisha n'abandi bantu. Iwacu ikintu kibaho iyo umuyobozi wese agiye ku butegetsi ntaza buvaho. Hari ikibazo cha corruption, sinzi uko nacita, ruswa. Hari ikibazo cha rebellion, nigeze kuvanga nja muri Kongo, bantumiye hamwe n'abandi bakongomani, bamwe b'abanyamurenge, ndetse n'abandi ba parlementaire bo mu gihugu, kugira ngo tuye gushaka amahoro wacu. Twagira inama muri Kivu, Bukavu, dusanga hariho groupe z'abarebel bavugaga 60. Donc kubera ubukene buri wacu muri Kivu gusa, aho sinavuze mu gihugu cyose, muri Kivu gusa, kubera ubukene buri wacu, abantu bakoresha rebellion nk'intwaro ya commerce y'ubudandaza, kugira ngo umwana wicaye w'umushomeri bamuheza $100 agafata imbunda akaja mu ishamba. Rero kubera yuko hatariho igihugu bwaje cyonyine kitaba gifite amahoro, bituma rero habaho intambara zidashira. Ubu ngubu president uhari afite abarebele cyangwa se indi za groupe arme ziri muri est zazi mu Rwanda. Niyo bomfata igihugu nabo bazoshika bagira amakosa nk'ayundi yakoze,
basore kandi n'abandi babarwanya. Icyakabaye ngombwa nuko abantu bumva bakamenya ngo nitwe duhaye erega mwibuke yuko n'ibihugu by'amahanga biprofite muri ubwo bukene cyangwa se muri ako kavuyo kaba karimo, nabo bagaprofite kuja gusahura igihugu. So sinavuga ngo twebwe hanze dufite urufunguruzo rwo kuja kuzana amahoro iriya, ariko twogira uruhare mu kuvuganisha abantu mu mahanga, mu kwibutsa abantu no kujana amakuru y'amahoro iyo twavuye, tugakangurira abantu kuko abantu barashize. Wabonye ibyabaye muri Syria, namenye ko iriya famiye ya Assad bari bamaze imyaka 50 bari ku buyobozi. Mbe icyo ni igihugu kirimo abandi bantu, byagenze gute? So numva rero ko abantu bagomba kugerageza kwigisha abantu no kuganiriza abantu, ariko biragoye kugira ngo tubone umuti twenyine. None Rwaganje, tuvuga ubukene mu gihe mu karere tuvamo hariho umurima, hariho ubutunzi bw'atimbo butaka, hariho n'ikirere kiba kimeze neza. Ubwo bukene umva uzigurise? Urebye ibihugu byacu twavuyemo, cyane cyane reka mu gihugu cyacu cya Kongo, ni igihugu cya mbere haba muri cobalt, haba muri oro, haba muri ubutunzi bwose. Ikibwica reba mu parlementaire umwe mu gihugu cy'iwacu watowe n'abanyagihugu, ahembwa ibihumbi birenga 200 by'amadolari ku kwezi. Mu gihe umwarimu n'umuprofeseri wa universite adahembwa n'idolari 1,000 ku kwezi, adahembwa n'idolari 1,000 ku kwezi. Rero ugasanga inzego nyinshi, iyo leta ibaye responsable, bamureba hariya muri Mali, uriya mwana wafashe ubutegetsi ejo bundi yaje afite intego runaka ashaka kuguza bene igihugu. Naho kureba nka Kisekedi wacu wavuye muri Belgique yari impunzi, arasahura igihugu kirakize, kandi buri muntu wese kigize bonne gouvernance, kikamenya bene igihugu, kikamenya infrastructure z'igihugu, nta bukene bwose urakubaho. Abantu bohinga n'amamashini akabahingira bagakira. Abantu bagize izo minere bafite, izahabu bafite, bakazikoresha neza, zikagurishwa neza, imisoro yo garuka mu gihugu igafasha abantu. Ariko abantu bose bazara abakene bashaka kwisahurira, nico ki affect igihugu. So rero biri kure nk'ukwezi kugira ngo ibihugu byacu bizokire, mu gihe abantu bose bazara abasahuzi, aho kugira ngo baze barebera bene igihugu no gufasha. Rero ya parlement akagombye kuvugira bene igihugu, yabaheza amafaranga yabo, yabahemba amasalere yabo, bikaba rero bituma bibagirwa abandi baturage. Nuko niko imyaka yose abantu bagenda bakomeza kuba bakenda. Ishizere twogira tumaze kubona ko abimukira abashika bakakumira igihugu bakaje mu buyobozi, ico twofasha hariya kugira ngo amahoro aboneke dutere imbere. Nuko ababimukira inzego turimo ziracana ntoya cyane, ariko rero nuko niko bitangira, kuko tugomba kumenya yuko mu gihe kimwe mu myaka 10 cyangwa 20 iri imbere, ababimukira bagomba kuzogera ku nzego za federal. Nako murazi ko hari umukobwa w'umusomalienne uri mudeja muri Kongre wo muri Minnesota. Rero iyo mugezaho muri zo nzego, reka ntangire ku nzego zibanze, mumenyekanisha ibibazo by'iwanyu. Iyo mureba Susan Collins hayandika kandika ko abantu bafite ibibazo iwacu, akabishira mu magazine cyangwa se mu binyamakuru, birafasha. Ariko icyo notekereza cyafasha iwacu nuko abantu bo muri diaspora biyunga, bakakoresha zino nzego zibanze z'abatorwa, bakazibashikiriza ku bandi bayobozi. None bano bayobozi bakajisa mu rwego federal, ibibazo by'iwacu bikamenyekana. Urebye nkejo bundi Biden avuye muri Angola, intego yiwe ntabwo kwara kuja muri Angola gusa, kuko muri Kongo niho hari inzahabu nyinshi,
yashakaga Ndakisekedi yagiye guhura nawe hariya. So rero baba barebera ubutunzi bwacu bwakagombye ntibukatubere ibibazo, ahubwo buzatubere ikintu cyo kudufasha gutera imbere no guteza iwacu imbere. Rero tukamenyekanisha ibibazo biri iwacu tunyuze mu nzego za leta ziri hano. Hari zimwe zazumva, hari inzego zimwe z'aba Republicans zitabyumva, hakaba inzego z'aba Democrats zibyumva. Twebwe rero ni ukwishira hamwe tukagomba kumenyekanisha ikibazo cy'iwacu kuzogeza igihe kizabera. Tuzi igihe bizatwara, ariko ntitwakwicara ngo duceceke. Ko turangiza mu kwiyamamaza kwacu mu mategura kugira mushike ngaha mu rugendo, ikintu cyabako cyari n'icyaha kwinjiza bako cyangwa gutitana duhisha cyangwa ikintu cyabagoye. Ikintu cyatugoye no kuturuhisha no kumenya system. Icyo cyonyine kuvuga ngo menye ko ngomba gutangira kuri palm card, ariko kaka brochure ngomba kwandikaho imigabo n'imigambi yanje no kumenya abantu baza kumfasha ko araho baja. Ibyo bintu byari bitugoye cyane, ariko umaze kumenya system nk'ubuno umuntu yoza kamba yatese ngiye kwiyamamaza, kandi n'ubu hari abampamagaye deja hano bashaka kwiyamamaza umwakuza, ngahita mbabwira rero urugendo uko rumeze. Udafite umuntu kuyobora muri urwo rugendo ntiwamenya uko urugeramo. Rero iyo umaze kumenya urugendo birakorohera. Ku rugero reka mbayereke ko ubu ngubu ejo bundi mu cyumweru gishize natorewe kuba perezida wo kuyobora urwego rwa council muri Westbrook. Maze imyaka 5 ndi muri council, maze kuhamenyera, namaze kumenya urugendo uko rumeze. Rero buri mwaka batora umuntu uyobora abandi muri urwo rwego rwa council. Ubu rero nije wizoza uyobora inama zose za site ya Westbrook mu gihe cy'umwaka wose, kuzogeza mu mwaka utaha mu kwa 12 habaye ubundi utorwa, cyangwa nimba nije wongeye gutorwa kabayobora. Rero namaze kumenya system. Rero kuko abagutora kugira ngo ube perezida wa council nabanyu ba council mu bana. Nagiye mbona muri imyaka 5 ishize abantu biyamamaza bakaba wa council president. Ndavuga ati ibi ni ibintu naje nokora kubera iki nje ndabikora. Ndagenda ndababwira ati nanje ndo mukandida ndashaka kwiyamamaza, kubera yuko tusa nabumvikana. Iyo umuntu avuze ati ndiyamamaza nta kintu cy'amakemwa bagufiteho, bategerezwa neserma kugira ngo bagushigikire. Ta opposition nimwe nigeze mbona baravuga ati tuzagushigikira nimba ushaka kwiyamamaza kugira ngo uyobora abandi bantu. Rero urumva ko ikintu kigora ni kumenya aho utangirira. Iyo wamaze kubigeramo biragenda byoroha, ukagenda ugera no kuzindi nzego. Mugabo dushobora no kuva tukajana handi. Muri politike baravuga ngo mu budget sinzasubira niyamamaze cyangwa sinziyamamaze. Sinavuga ngo sinzongera kwiyamamaza cyangwa sinzabigira uko manda yanje y'imyaka 6 izarangira muri December. Nziyamamaza simbizi, ariko sinavuga ngo sinziyamamaza. Mu ruhe rwego sindabimenya, ariko ibyo nibyo duteganya ko twamaze kubimenya, cyangwa se byibura niyo tutokwiyamamaza dufashe nabandi byibura kuzaja muri iyo process. Mwibuke yuko kugira ngo tuzabe integre muri kino gihugu nuko tugira abantu muri zo nzego. Murakoze. Kuratuma mufise Amjambo Africa mu migambi mufise? Reka mvuge ngo Amjambo Africa muzukuri n'umuvandimwe George wayitangiye na Keith, nabonye bayitangira imaze kuba organization nini. Ndabashimira cyane ko mukomeza amenyekanisha ibikorwa by'abimukira hano, kandi turabashigikiye. Igihe cyose muzifuza yuko twabaganiriza turi hano. Si ubwa mbere tugira ikiganiro namwe mwembi mwaje kunganiriza hano. Ndabashimira cyane, ndetse n'umugabo wo kuri kamera mwese ndabashimira. Thank you so much for doing this on behalf of Amjambo Africa. I'm so grateful for Amjambo Africa for what you guys have done and continue to do in our state of Maine. So murakoze cyane. Icyo nabwira abaturage, please abumva kino kiganiro, nimba uri interest no kugira ngo uje mu nzego za leta zibanze, haba muri state haba hano, inzira nimwe. Turi tayari, turahari, twabafasha, twabayobora bishoboka, twabahugura ibishoboka byose twashobora gukora. So rero
ndahari mushobora kunsangana kuri Prosperity aho nkorera cyangwa se muri City Council igihe cyose tuba dufite inama cyangwa se mukanandikira kuri email n'abasubiza. Murakoze. Rwaganje, muvuze neza nabaza akabazo ka nyuma, muvuze neza cyane mukangurira n'abandi ko muhari kugira ngo bafashe. Biravugwa nkuko mu ndimi zacu tubivuga tuti nta wigira kandi ibunyakoro muherekwa na nyoko. Biravugwa ko wewe ushitse ngaha ntiwicaye gusa ngo wigire, hariho umuntu wigiye ko uramugira novuga nk'umantora ako katubwira kuko ni ikintu gikomeye ko hariho abantu bavuga ati nzokwama nironda mu biwacu gusa, ariko wotubwira ico kintu kuko biravugwa ko kimu cyavuka kufashije cyane. Nakivuze ariko reka nongere kivuge kuko kibajije. Navuze yuko mu byukuri ntigeze ntekereza kugira ngo nje mu nzego za leta, mugabo biranatinyitse kugira ngo uje mu banyagihugu ukomanga imiryango y'abazungu n'abazungukazi ubabwira ni muntora batakuzi barakureba bakavuga ati ko muri site ya Westbrook nije mwirabura wa mbere watowe muri yo site. Rero umuntu wadukuye mu bwoba n'umugabo witwa Pius Ali, niwe momento wacu yaba njewe yaba Deka ubu nyine ugeze muri state, yaba na Miki uri muri school board, nuri ya Yusuf ugeze muri state, ndetse n'abandi. Mugabo yaradutinyuye aratubwira ati birashoboka. Nagiye kumureba hayiyamamaza muri school board ya Portland, bara abantu batandatu bashaka abantu babiri cyangwa batatu, ni cece nyine mwirabura wagiye kumushikira uwo munsi muri deba bari bafite. Ndavuga ati uyu muntu azira hayakora, ariko aratekereza ngo umwana wo muri Ghana umwe muri nost ya Portland nta na community Ghanaienne tugira hano muri Portland, ni gute ashobora kuzatorwa n'abanigihugu? Ibyadutangaje yaratowe, ava muri school board aja muri council. Muribuka ko n'umwaka ushize yiyamamaje ashaka kuba mayor wa Portland. Tuza gusanga rero ibintu birashoboka kandi aduheza izo ntege. Ndavuga ko ntibesha yuko yabaye momento wacu ukomeye. Abandi bantu bamfashije n'abantu b'abayobozi muri site ya Westbrook. Namenyanye nabo ari abayobozi ndashaka kwiyamamaza ntaranatangira no kwiyamamaza, nabo baramfashije cyane. Ico kintu wabajije c'umumento kirakenewe cyane, nico kigufasha no kumenya inzego unyuramo zose, nuko wakwiyamamaza, nuko wakomanga ku miryango naho ugomba kugera. So rero iyo abantu babimukira, ibyo simbivuga gusa mu nzego zo kwiyamamaza za politike, mbivuga no mu busanzwe, mu buzima busanzwe. Iyo twigisha abantu hano turababwira ngo kugira ngo muyentegire ni muve mu bintu by'iwanyu gusa. Umurundi azagufasha kuba umurundi, ariko ntazagufasha kugera ku rundi rwego. Umunyarwanda azagufasha mu mico y'iwanyu, simvuga ngo tureke imico yacu, ariko ntazakugeza. Umukongomani nico kimwe nabyo, ariko ni wegera abandi bantu bakavukire bazagufasha bakugeze no kuzina inzego. So rero muve muri comfort zone, ico twita ngo ni ahantu wiyumva yuko gusuri kumwe na bene wanyu, uje mu bandi. Twaje muri kino gihugu ntitugume gutekereza kabari muri Kongo, kabari mu Bijombo, kabari Bujumbura, mu Buyenzi, mu Kayanza, nkabari mu Rwanda, Kimironko cyangwa se n'ahandi. Tube nk'abantu baje hano, tubagiye iwacu twavuye, ariko hano twaje tubane nabo, twasanze dusabane nabo.